Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Kamau Control Constituency Oba Martel and Mukim Ulapin bana ba onnum yakun yak election MDC mintausnem 8,000% namar kajing ban kajing stom hakamet Uba Martel ulapin bana pat ba yakani kajing yakandu lang jong u bat kinongkit kam bat nong tre hapok constituency kabala pelong hakayeng dor bar kasnong mausam minta kasni kakhatsan terik kalalingkot 8,000% Uba Martel ulaong bakamde ba umkwa banyakun yakani ka election hindre ka de kamet kabamsha ya u banmi shakman namar kajing shitom kababan ya u ha kani kajing yakandu lang nakalyang kidukhat kibalapoy lang kilapadiang yakaray jong uni UMDC hapadeng kajing benut namar klempoy perkhat satya ba umla banyakun ha kani election MDC kibabun kibaajing kren kila ay kublay uba martel kumunong mi khmat pat ba ubalatre nakabenta ka jingkiw jingroy ka constituency barok away hakini kibun pausnem bat kilakit bok kit ruweng baun yo no ka jingkot jingkya khnang baun beteng ban chakri ki pat ba ka constituency no su khia phawat tang banong ru manung la pasang banong ban khot meeting ban la kucai na khrena meeting pang ko balong kum ba su pang yai tang badai ban ya chen inde ban ya Yung persang nong ban khot ke meeting ke ngam ba lawan ko po ako ba lai bana hijwa kene ga chipang la kham ai tene ga ba perkhat ta ni kundu ka ba ni ro sa ban perkhat tunu ban la ha ka ba kwa ban da ya su ko ban de tip ha ka ching ye dai ba kam ngam kwa ban su ngam ba sa tu andre kwa ba kan do ki ching ye tip ka ching ye su ko di hadin kata ya kasang nangashimat mana ngam kwa ban ong ban nom ya ngam kwa ban ong ban nom ya nangaro ka simpor di partiru ong si ong ba fidai ban ayu ni pa ni mo ndai di partiru mahal kam presiden ka disney lo kita ya ka cingkai kam cingkai jam itu ka diskusi pro macam dengan sila tu kalau ke tan menjadi nasional mereka Jepang Nado ko yung kasan ko sila muda bayo tumbuhan kon cima di tengah tu banyak kebayangan pasca tembut mga pagdiyin baktak poliwat ki Yoruba suntai pananggap dengan sumar bahasa ini batang sana yang kena election MDC kebumentar dan plan contohnya nasiu kena kampanye kupo minta ya ong kita namun daga ba dalam kapal kumbang ong menang baik tu kata Bandung ialah Indonesia andai cilong terkumpul kamailah kemet cuma pengannya kita masih mengambil pasal ya kita kecil long cuma kecil bat akapangahal ban suma Memang kenang cur atau dia ada yang hak suara hak sepukau di kalau kecil sumar kalau bersama jadi sumar kampung sini pemutanya ini yang banyak staf juga uang kadang-kadang terang kadang angnut bahkan bilang terang ini angnut bukan dulu menilai bersama ya kena kecil banyak kecil kudat kecil di dunia selama asal kolong dan kita ngomong pun baik cuma dengan pendong bersyukur pernah kubur kemudian dengan sudah orang tekan tu kan tempat batang pada organisasi di meeting rumah kalau syukur no kata penuh di negeri bahmat jongi wakil sinti nak bertahan pelong di meeting bidang sejarah ini sih meeting di bangunan ke porpe banyak berhak banyak
tir halor jom bani kam menjisi dengan tu jika mana orang yo dan berarti bon hit orang yo jadi ledo jadi muncul tambah yo ai bagi kita badan ini tujuan kita long ni kubur di way part di bondan hangi buat ujuk ini di media presence kinong talk kubur kelahiran lang hangi sesuatu haban ai ka jangan kubur di kenapa lang bagi beliau jumlah tip nama ngalong ru tahu beliau khabar ni kibai kandidat ubah kanong rim na do kustang yang kalau yang ada kecil mat so kono ngapain ko bon pa kita mungkin kita di kecil na so pa makru ya ki pro ki beduna ngamdan dengan ko cintu dan ki bencia kalau mak kompong ni cintu beliau mar perdet kemudian kita borok kilom kiba kilom sepa kecilan kecil kena sebelum minang teng nang selok kamut pangandino ya kampai pak dengan don ke bor ke mat ke peset ke bakrain tidon bon kiwe patio banyak dari kampai pak ndai tang kali ke we ini kusang ni na kepat ni bobo tujuan bobo dan dekat pani dan dekat pani bang nyela bang lut ya kecil lut je ha ke bide bat kecil jenis lah cuma dengan putih kam tam ke ban kentiu ya kalau beriwan sebelum tiga pun langru ya beriu bat sebelum tiga pun langru ya play belum unung dan ini jika rekod yang semua dong untuk boleh sebuah dia kecil telang cumi kita ada kadang-kadang lah bikin salah dengan khasnya dan statistik mapi balalong di dong train itu sedang tang dia kesyarat kadang-kadang dengling baca maupun rekonstruksi hakun kong kepada baik seperti cikil kebelum umau sang umau tingyu nak bentapan dah nak kawin kepada seperti simbol pak tikam ki bangilai undai ya tang nak benda kemata simbol pak tikam ki bangilai kadai nak benda kepada ai muksa keselok dibunyi sini pun poin can pro isnak kamtam hari long syaduk cikaran kalau ka nyuksa kalau ka nanti kita wanda di cincang jauh kepada kebangsawan cinang kucing start cinang start terpulih ke tangli ni kit rapa terkepor pak bro tentang pelang yang diberi demi hak kuning tangli nang ke start buat hamtam kebeidai ke yang pahatro ndai mengasuang kalau beli isi kuno budi priu punya menjelai yo kuno ki priu punya nang punya ramai punya biji punya priu punya kiarasan wah bah nilai ki tiba aku terliam ledam pencot tadi ya dia semut kini kanang pu kanang pin kanang bit kanang biang nak kau tor siapa kau jadi kuno sepone ini subjek lengkot iba makwa ban bawang putih memang mentara kecisian dan dona kecipang kecil hati mah syukur cipuai lengkot balong nak betapa ni meeting tu bawa terang dan yang kedua bagi beliau bagi kerja wadai ban lalu ban wan lalu ban keren ban yang punya ai cipuai ban itu bayawan akan ekspor jadi ini long masih long benci kerana rumah kena kaji bunga cuma banjelak yang kena election kenlong kebanai bor ini begin perkat aku butuh cek yang cuma akhir sini kiwan sawan kuplay sebulan ini parok kerbok menjepit ini biang bertembok bangin nangruban perkat kuno benci yang nomi kuman kumbalong tentang hatuk macam mana
Semua benong ba ia kacing perkat pertani na kabantaban ia boten dia kata kacing long isman lasno kuman withdraw no suai ke manajam ni markat bakan ni kacing ya angkat ya kan ni kaban ong chip kanang ban dia kacing tang cuma lasno benong kan ni por ku le sipona di barok ai bakan ni ka cing kendu cungi kan long kawa pinyara di kubur akoko kepada siaparo kinong sino kibadan apa konsumsi tang di kitin kiba pinjana kumai sipona ibarau kumai kenal kita di kejadian di kemon ban tahu di ketika senong cungi kaki ila jauh ya ka drop ko kani ke long ni tam kata ka konsusim pro kowe sai di bahe kumun jusi don kata kecing semua kia kecing semua kli ban kesanlan betulang ya ka roy kapar ya ka yo kot nag banta cing kam di bubun balang boleh syukur. Ada ni yang lumang ni kalau setiap bah dah golong kuno dadon ka cingmut berkedon ke cingmu dah kecuali ke cingmu kai bah piawan lang dah kena menu kasur bah ya kasur lang bah cing yang menculang cing bubun balang seman hen ngetrain penjai ketika play ketika cendang sebab kuno penyaksian yang setiap ngasu penting subhai Malaysia baru di bayan lagi senong bapak na lum na tiam akan setiap play sport